Apple je celo poslušal ljudi in popravil iOS 26. Ajde, na Vision OS je to logičen, to je... Točno to. Mora biti steklo, saj če imaš ti Vision OS, pa da ti tam nekaj se pokaže spredi, ti moraš videti za to okno, ki se ti kao pred ta Ker se v pokaže. tem prostoru načeloma virtualno. Ja. ne? Pri iPhone-ih, pri Macih gre pa za 2D prostor in je vzadje, ampak ta vzadje je lahko moteč, veliko bolj moteč, ker je bolj 2D vse skupaj. Ni globinske tistega efekta, da bi lahko zaznal, aha, to je spredi, to je zadje, ampak je vse toliko stisnjen skupaj, da pač ti nimaš tega feelinga. It looks kind of bad. Yeah, we've been over this. Ali pa da za določene situacije telefon ne zazna, da je v bistvu tekst neviden zaradi ozadja. In tukaj jaz res upam, da bojo oni to spolirali, še preden to pride ven. Zdaj, zakaj jaz pravim, da upam, da bo to tako? Zato, ker Apple ni več toliko poznan po stabilnih iOS-ih, kakor je bil. No, Parker, kar povej. Apple actually listened and fixed it with their newest update. Just as a reminder, this again is what it looked like before, but now this is what it looks like. That is definitely way better and much more readable. V glavnem beta 2 za razvijalce je že izboljšala preglednost sistema. Mi pa komaj čakamo, da dobiva public beto, da jo lahko iz prve roke testirava.